Ngifisa ukuthatha leli thuba ngibingelele ama viewers onke akhona mbambo zonke zomTubatuba municipality nangale kuMtubatuba. Mhlambe inhloso yethu yokuba sibe khona la ithi singamaqembu aphikisayo kumasipala wethu uMtubatuba municipality. Sibone kusifanele ukuthi asithathe leli thuba lokuthi ke sizokhuluma ngezinto ezingasiphathi kahle eMtubatuba kumasipala. Ukuze mhlambe abahlali nama voters aseMtubatuba akwazi ukuthi mhlambe azi ukuthi yini eqhubekayo kuMtubatuba municipality. Sesithulileke isikhathi eside sizama futhi ngayo yonke indlela ukuxhumana nomasipala, sikhulume nomasipala ngezinto engasiphathi kahle eMtubatuba ezicompromise nje nesimo sokuhlala ebantwini. Kodwa kubukeka sengathi umasipala njengoba uphethwe iDA, iACDP, iIFP. iIFP kuziphathe lo wamkhandlu uphethe ngokulekelelwa iDA kanye neACDP. Sibukile ukuthi indlela izinto ezenzeka ngayo sezisiphathise ngamakhanda. Abantu baseMtubatuba ave kungelula ukuzuza izinto okufanele ngabe bayazizuza. So njengoba silapha nje siya amakhansela onke aphikisayo eMtubatuba, sibone ukuthi ake sithathe leli thuba ke silekelela abantu baseMtubatuba njengama voters. Ama voters aseMtubatuba ayikho into ayitholayo ngendlela efaneleyo kulo masipala wethu. Okokuqala nje uma ubheka wona umasipala awunalo uthando lwabantu baseMtubatuba enhlizweni. So ke zonke izinto ezenzakalayo kubukeka sengathi abantu abaphethe umkhandlu ibona abayicabangela bona kangcono kunokucabangela abantu abavotayo. Abantu baseMtubatuba nje kube kuya ngami ngabe ngaso sonke isikhathi uma kunemhlangano noma kunama council meeting ngabe baba ingxenye yokuthi basondele babe sechamber bezozwela ukuthi thina silwa kangakanani lapha singamaqembu aphikisayo. Kodwa ngesimo sokuthi akwenzeki lokho sesikhulumile kaningi ngakho ngomasipala ukuthi akavulelwa amathuba akawavuli. So uma ubhekisisa kahle eMtubatuba sinazo izikhalo eziningi. Yonke into ephathelene nezinto efanele ngabe sisiza umphakathi ayenzeki. Uma uthi uyangena kwakhona eMtubatuba nje chamber yethu uyabona ukuthi usizi lodwa olapha ngaphakathi. And uma uthi uyabheka isilingi yakhona iyabheda. Uma uthi uyabheka igceke lakhona liyabheda. Uma uthi uyabheka ihholo lakhona liyabheda. Uma uthi uyabheka ihholo lakhona lisafulelwe ngoasbestos. Yonke into efanele ngabe isezingeni elikahle kulo masipala ayikwazi ukwenzeka. Into eyodwa eshiwoyo kuthiwa nje imali asinayo. Kodwa iqiniso lithi ihulumeni omkhulu uyayifaka imali. Akho nangelilodwa ilanga lapho wakwezwa khona ukuthi imali bekufanele ingene ngomhla ka1 July nanoma yipi financial year akwazuzo kuthiwa ingenanga. Kodwa kungekudala uthuzwa uzokuthiwa imali ayisekho. Manje busuyibuza ukuthi ngoba izindawo eziningi imigwaqo yaseMtubatuba ayikho kahle, yonke into yakhona ayihambi kahle, ama project akhona wapheli, yini pho edala ukuthi ekugcineni kwakho konke imali ingabibikho. Kwakhona manje nje sifike kanzima namhlanje kumhla ka1 July sifika ngezinto ezithi awasekho ngisho amaphepha okukhanda amalukuzana okwenza ama proof of res, kodwa sinomasipala olukuzane othi uyaphila. So ngamanye amazwi abantu abasiphathele lo masipala bayinkinga ngendlela esimangaliso. So ke zonke izinto ezenzakalayo zisiphatha kabi. So njengoba silapha ke nje sisamaqembu aphikisayo sizozwa ngesikhathi sihamba amakhansela ekhuluma ezikhulumela ngeinkinga esibhekene nazo. Mina nje njengekhansela ngiward councillor yase Ward 6 ungabona izinto ezenzeka lapha neWard 6. Umgwaqo wakhona lokhu uhambiwa ama potholes amangalisa zifile imoto zabantu. Ayikho into eyenziwayo. Ngisho ihholo lelane lapha elokuzaneni kwaMsana okuthiwa uMzondeni liphelile ngemuva azikho ivalo. Igate laseMzondeni alikho lawa alikhandiwe kuzobe namhlanje. So ke sonke isikhathi mesithi sifuna ukukhuluma nomasipala ngento zakhona asikwazi ukuthola usizo. Ngakho ke sibone ukuthi asithathe leli thuba ke sisho ukuthi eMtubatuba municipality siyacela ngathi ngempela iziphathi mandla zikahulumeni ngaba uhulumeni wenational noma uhulumeni waseprovincini akakasondele akeke ezochecka nje ukuthi izinto zihamba kahle in terms of imali na yonke into ne-service delivery. So ke ngifisa ukuthi nje mhlambe lento ngenze isendlalelo esinjalo ukuthi nje siyalwa futhi sizolwa sizofuna ukuthi masipala enze ijustice ebantwini. Siyahlala okokuqala nje siyahlala kuma portfolio. Okwesibili emhlanganweni esuke ibiziwe okungama council uzothola ukuthi lapho esinikezwa khona izimo zezimali uzothola abasinikeza into eyiqiniso and uzothola ukuthi futhi ukuthi la kulo masipala wethu uma uzwa entweni ekhuluma nge-staff establishment, uma uzokhuluma ngelokhuzane nge-organogram
uzothola ukuthi imali eziningi zichithwa uqashwa abantu abaningi uzothola ukuthi ama-ofisi ayaqhuma kuqashwa abantu asisho ukuthi abantu abangaqashwa kodwa futhi abantu bebeqashwa akubhekwe phela ukuthi imali izoba khona yokubaholela esikhathini esiningi asinikezwa isithombe esi-correct in terms of ukusebenza kwemali kulo masipala kuya-right offer kodwa kuzozwakala sekukhuluma elinye ikhansela so ngamanye amazwi noma ngabe kuthiwa ziyafika imali but azisetshenziswa ngendlela e-correct kwama-project awapheli indlela benza ngayo izinto yingakho mhlawumbe njengamanje ubona nje sila ngoba impendulo nendlela abenza ngayo emalini azisigculisi thina kodwa futhi abafuni ukusilalela mangabe sifuna ukuvula ama-platform lapho sokhuluma khona ngezinto eziphathelene nemali so imali ke isebenze ngendlela engekho right. Sibonge sibingelele okhulumayo ukhansela uShangase deployed by the Economic Freedom Fighters under inkosi Mtubatuba municipality. Mhlambe kafushane nje ke ngibingelele ama viewers emakhaya ase Mtubatuba Nkomo kaXoshwa nomkhanya kude wonkana. Mhlambe namhlanje lo khulumayo uparty leader we-EFF we-caucus ye-EFF eMtubatuba ngokuthunywa i-organization ukuthi size kule lokhu kuhlangana okukhona namhlanje so that sizokwazi ukuthi abantu bakithi baseMtubatuba sibatshele kuyilona iqiniso lodwa ngezinto noma ngezimo ezenzakalayo under inkosi Mtubatuba municipality. Mhlawumbe umuntu kafishane nje akakuveza ukuthi aseneme neze as i-caucus ye-EFF as i-opposition block yaseMtubatuba ngesimo esenzakalayo emkhandlwini uzothola ukuthi ke la ngaphakathi emkhandlwini kuningi sekukaningi ngabala izikhathi eziningi la khona amakhansela noma i-EFF kanye namanye ama-parties befaka incwadi noma emotion of no confidence la khona uthola ukuthi i-leadership yomkhandlu sithi ayishintshwe ngezizathu zokuthi asiboni ukuthi kwenzakalani entweni ethinta imali ngicabanga ukuthi la eyintweni ezithinta imali kwi breakdown sizodedela kwethu uMamngoma eZulu ukuthi ngoba uyena ohlala ekomidini kakhulukazi la kwa MPEC chair la kwa MPEC kwa la enkosi Mtubatuba la kukhulunywa khona kakhulu ngeimali kodwa okwami ukuthi ngikuveze ukuthi we are in support of imedia briefing le esikuyona lokhu kuhlangana esikihlanganele la ngezathu esisodwa sokuthi sazise umphakathi waseMtubatuba ukuthi ngempela umthetho eMtubatuba awunakiwe ngendlela noma ugxotshwa ngendlela enjani. One safaka emotion la under inkosi Mtubatuba insourcing emotion ya insourcing la khona esifisa khona as EFF ukuthi sifukule umkhandlu njengoba imali uthola ukuthi umkhandlu kushaya isikhathi sokungena kwemali enye ingasekho imali sidalo so ke sasikwenzelani lokho na sasenzela ukuthi ku insource ama security guards wonke ama private companies uthotha azoqashwa ama security ngaphakathi emkhandlwini ngokusemthethweni ngoba uzothola i-security guard ngalinye mhlambe u-service provider uclaima 20,000 ngalo kodwa maselihola lona uthotha lihola u3,000 rand noma u3.5 so ke thina sithi as EFF siyacela ke ukuthi kule motion esasiyifaka of insourcing kanye nama cleaners ukuthi umkhandla uyiqashele wona ube ne state capacity sokuqasha ukuze uzoqasha abantu bebe nama medical aid bekwazi ukuthi behlomule kangconywana kanjalo nomkhandla usave imali ngoba uma uzobu 20,000 ozonikezwe icompany ngesecurity lodwa uyabona ukuthi le iyakulimaza kakhulu umkhandla kanti ungathatha mhlambe u15,000 uholele umuntu oyi1 ubusalelwe ya 5,000 phinde uadd 10,000 kuba abantu ababili uyabona ukuthi labo bantu bazokwazi ukubebeke isinkwe etafuleni so ke kanjalo futhi nomkhandlu uzosave imali eningi okufuze ngabe inikezwa umuntu oyedwa nje ehambe nemali nama millions ngoba uthola umkhandlu kunama service providers aclaima more than $1 million ngenyanga ngani nge-private companies so ke asisho ukuthi abangaqashwa but i-reality ithi uma sifuna ngempela ukufukula umkhandlu kufanele mas-insource ama-security ngaphakathi okuyi-motion esayifaka but usomlomo womkhandlu ukhansela SJ Shezi wayishaya ngaphansi kwetafula ngabala amaningi ama-motions nama-motions okungabethemba ubuholi ophethe umasipala waseMtubatuba ukhansela SJ Shezi akayishaya indiva-ke into enomthetho phakathi ngoba iqiniso lithi ama-motions esesiwafakile la ezisingama-parties onke opposition sesifake more than 11
ama-motions but akukhona eyodwa efikayo. Uma kufanele ukuthi ihlale i-motion sifakelwa umhlangano ku-virtual ku-Zoom la khona bazi kahle khona ukuthi bayanicontrola ukuthi nikwazi ukuthi niphawule ngendlela enifisa ukuphawula ngayo, aniphawuli ngendlela nina enifisa ukusho ngayo but niphawula ngendlela bona abafisa ngayo, ngoba uma usuqala uthinta usugxila uthinta lezi izinto abangahambisani nazo bona bavele bekunyuthe bekuvale noma bekukhiphe emhlanganweni. So ke sithi ke siyacela ukuthi iziphathimandla zonke ake ziluleke phela osomlomo bemkhandlu ikakhulukazi abaphethwe i-IFP ukuthi kubaleke ngani ukuobserve umthetho nokujula nje ngokomthetho, ngoba lento ayenza ayikho emthethweni. Currently nje sisanda kufaka emotion efakiwe la ifakiwe but uspeaker namanje uhlezi phekwayo siyifayelana le motion ingoba siyabona vele ukuthi njengoba sekubhekwe kule sabelo mali esingenile njengama siyabona izofakwa imbazo nayo but service delivery iyantula emtubatuba. Iqiniso linjalo akekho ongakuqondi lokho, ngoba into enkulu sithi thina ngempela ke isondela iziphathimandla from provincial government to national. I'm happy ke ngoba kuphethe la ku province kwa Khokta kuphethe umfundisi Thulasizwe Buthelezi ophusuma ngaphakathi eqenjini le-IFP, kanjalo to national upresident uVF Hlabisa naye futhi uphethe umnyango waka Khokta. Engicabanga ukuthi bazoyizwa kahle le izofika kahle kubo ama-motions emtubatuba wahlala. Asazi noma kusuke kuyimandate yabo noma kusuke kuyimandate kabantu, but iqiniso lithi uma abantu befaka emotion of no confidence fanele lithathe phela nifaka, ngoba eregister isuke ingene ngokusemthethweni akhona futhi ngaphakathi emkhandlweni. Ngisho ngasuka la nisuke la nina abacoshela indaba niyobuka niphule out lapha ku system nizobona ukuthi ngempela lento esishoyo asiqambo namanga. Mhlambe without ukuthemeleza kakhulu siyafisa ugovernment weprovince kanye noka national ungenele sikwazi ukuthi sisebenze ngentando yabantu nangentando yeningi emtubatuba. Mhlambe kafushane sizotetela udadewethu Baba Gumede, sizotetela udadewethu uMamngomezulu ukuze ezosithatha kahle through ukuthi kwenzakalani kwi-committee la kwa MPEC. La ngicabanga ukuthi khona iyona nto ngempela inhliziyo yento esize ngayo la, ngoba into ebalekile ukuthi service delivery yekubantu kanye nokuphathwa kwemali yabakhokhi bentela iphathwe ngendlela efanele. Mamngomezulu, umbuzo wakho muhle kakhulu mfethu. Umthetho akekho umuntu omkhulu kunomthetho. That is why sibiza izikhulu engicabanga ukuthi ngoba basonta esontweni linye nabo. So ke thina from our side sesikwazile ukuthi sibhalele ama-political parties okuyiwona esiwarepresentayo lapha emkhandlwini ukuze bezokwazi ukuthi beyiphushe ngokomthetho. Kodwa sithi asikuveze lokhu ukuze bazi iziphathimandla, ngoba ngiyazi ukuthi bazobabiza ukuthi for benza ama-report bazokwazi ukuthi bezoyivikela ngendlela abavikela ngayo. But iqiniso lithi sinama-motions awu-11 emtubatuba from 2022 ama-motions efakwa akaze zizokuhlala ngisho yodwa kuze kube yile efakwe kuzolo lokhu kuleli sonto elidlule ayikazi izihlale. So ke sithi uspeaker wasemtubatuba kahlalisa imotion esiyifakile ukuze kuzokhetha uhulumeni wentando yabantu nohulumeni ozoletha intuthuko kubantu. Sibonga kakhulu Mamngomezulu. Ngiyanibingelela nonke. Igama lami nguKhansela uSlindo Kuhle wakwaMngomezulu deploy EFF eMtubatuba municipality. Njengoba sebechazile ngaphambilini ozakwethu ukuthi mina ngihlala kuleli committee elibizwa ngo-MPEC ya municipality. MPEC ke enye yama duties akhona is to do i-oversight. I-oversight ekuphathweni kwezimali zomkhandlu ukuthi sebenza ngendlela yini nokubuka ama projects enziwayo ukuthi enzeka ngendlela yini. Mtubatuba municipality MPEC awuhlali. Ukungahlalini kwawo uMtubatuba MPEC sesibhale kaningi, sibhalela uspeaker, sabhalela ne-local government specialist engaphansi kwamkhanya kude yakwa Khokta sibika ukuthi cha uMPEC awuhlali ukwenza i-oversight ezimalini zomkhandlu. Siyacela ukuthi bangenelele njengoba kade buza nje umfowethu ukuthi ahlali yini senza uhlahlo mali. Ngicabanga ukuthi uzophenduleka lapho ekuthenini sihlala ngokuthanda kwe-administration uma ngabe ingathanda ukuthi iMPEC, because i-procedure ithi i-committee leli libhalele libhalele uMM ukucela ukuthi sicela ukuhlala
ngosuku oluwukuthi uma ngabe kuhamba leso sicelo ke sisuka kuyikomiti leMPEC asihlali size sabhalela uSpeaker ngoba sibona ukuthi nawo amakoti ephele bamaningi asihlali as a result umphakathi awukwazi ukuthola iservice delivery ngoba sikwazi singamakhansela ukumonitor ukuthi imali isebenza ngendlela yini sithe masimbhalela uSpeaker sangayithola impendulo sibe sesibhalela the local government ke yakwaKhokta umnumzana uKhuzwayo okulapho kube ngcono khona ngoba ukwazile ukufika ezinye izinto ebezisikhalisa kakhulu asikwazi ukwenza ioversight asikwazi ukumonitor implementation of the recommendation asikwazi ukureporta kwaMPEC sireporta kwiCouncil ngoba uma ngabe sekwenzekile yahlala umhlangano esiucelayo wakwaMPEC uma ngabe ikomiti libhala iagenda lifanele umhlangano liyibuke sibona ke iagenda ishintshwa yiadministration ama items okufanele adiscusswe ahamba nework calendar ngoba uma ngabe iqali iMPEC item kuyele kube nama terms of reference ebese kwenziwa iwork calendar le ikomiti la kwaMPEC lingakwazi ukuadhere kuyo liblockwa iadministration lingawubizi umhlangano ebese lokho kuresulta ke ekuthenini iservice delivery ngayikubantu kuresulta lokho ekuthenini singakwazi ukumonitor iperformance yabasebenzi lokho kuresulta ekuthenini kube neUIFWE okuyi unauthorized irregular wasteful expenditure le mali eyale ibonakale isebenza ngendlela umkhandlu ongagunyazanga ukuthi kusetshenzwe ngayo sibike sabake nocwaningo lapha iMPEC ethema iba nenhlanhla yokuthi ihlale sacela ukuthi le UIF because iUIF yalapha ya emkhandlweni wasemtubatuba isifika ku plus 400 million uma ifika ku plus 400 million ike yadluliselwa ukuthi kucela kala ukuthi right way off lathi ikomiti la kwaMPEC ayikwazi ukuthi right way off singakayisi kwi forensic lapho ebazokwazi ukuthi babuke ukuthi ngakube yini okudala ukuthi kube nemali engaka irregular ne unauthorized expenditure I company ke biyenza iforensic ike yathola izathu eziningi but engizoyibalula nje kakhulu izathu zakwa SCM ama regulations awalandelwa ngendlela okwenza ukuthi umkhandlu wasemtubatuba ugcine ube amongst the top 10 contributors of the UIF KZN ngalo plus 400 million uke washo ukhansela uGumede wathi azibekwa sitshela iqiniso uma ngabe kuthiwa kuyathebulishwa imali before iCouncil uma ngabe ke sekuthebulishwa kanjalo iUIFWE ayibekwa iqondile okwenza ukuthi kube nzima noAuditor General ukuthi avume ukuthi i-right way off ihlalile ke iMPEC ngokubhalela ulocal government specialist wakwaKhokta ngokusilekelela ke wa-intervene wayibiza wabakhona ekuhlaleni kwakhona ikomiti la kwaMPEC la recommend ukuthi selwenziwe ucwaningo lale UIFWE plus 400 million ebese sidefer to disciplinary board because umkhandlu unayo disciplinary board okufanele uchecke ukuthi iconsequence management benze isiqiniseko ukuthi iya apply kubasebenzi abangenzi ngendlela idefeyile ke iMPEC ukuthi cha sicela ukuthi kudlulele selwenziwe ke investigation ukuthi yini ebangela ukuthi kulahleke imali ezingaka kulomkhandlu sicela ke sekutholakele bonke laba abangenzanga ngendlela eyingama regulations bathathelwe ke inyathelo ngokwe consequence management uma ke sekubhalwa ama recommendation adlulayo kuba nezimo zokuthi akabe kusabonakala okunye sikushoyo emhlanganweni siyikomiti asikuboni kuma minutes uma ngabe sefundwa uma ngabe siphakamisa ukuthi sicela bewa correct ama minutes befaka ukuthi ikomiti la defer ukuthi kube ne consequence management by disciplinary board kwenziwe idiscipline kulabo abantu abangafuni ukwenza izinto ngendlela asikabe sakubona ke kuma minutes as a result ilokhu accumulator okwenza ukuthi sithole a qualified audit opinion it has become a trend emntwatu municipality ukuthi every year makwenziwe iaudit ihleze iba qualified ngalezi zathe ngiqeda ukuyibala so kugcina kungakwazi ukuthi sihambise iservice delivery emphakathini nomphakathi ungazi ukuthi kwenzakalani ngezathu zokuthi uma sifuna ukuzwakalisa ama concern wethu emhlanganweni njengoba eseshiluza kwethu bayubiza ku Zoom benzela ukuthi bamute lo muntu oraise ama concern ne service delivery yilokho nje bengifuna ukukucacisa ngokwekomiti la kwaMPEC ukuphendula umbuzo ukuthi asihlali yini sibuke iinformation siyancishwa uma siyithola iinformation isuka ingekho correct
uma ngabe ke sesiphoqa ukuthi sihlale kuyahlalwa but ama recommendations nama resolutions are not implemented. So kusho ukuthi kuyimpi nje udu between the opposition and the leading parties asemtubatuba municipality. Sicabanga ukuthi impe sizokwazi ukuthi ilweke njengoba sithathe lesi sinqumo sokuthi sokwazisa umphakathi ukuthi kanti kwenzakalani kulowa masipala wasemtubatuba njengoba i-service delivery ngaye ebantwini. Angibonge. Ngenhlanhla enkulu mfowethu uward councillor wami ukhansela uGumede. So uyasibiza ihlandla eziningi but uyelahlangabezane nezinkinga ngoba mina nginenhlanhla yokuthi ngibe khona ngaphakathi emkhandlweni ngiphinde ngibe khona emphakathini awuholayo. So inkinga nje ezinye zazo ahlangabezana nazo kuba yinkinga zehholo mangabe sibize ezo address umphakathi akakwazi ukulithola ihholo uthola umphakathi usufikile ugcina usume ngaphandle ezinye inkinga ayehlangabezane nazo uyelethi mangabe kuthiwa kuzokwenziwa umhlangano uthatha resolution ama ward councillor kuthiwa awabize umphakathi uzocacisa ukuthi kwenzakalani uma kukhulunywa ukuthi kuzoba ngesonto to accommodate umphakathi ngoba akekho ngazi ukuthi imphakathi esihlala kuyona abantu bayasebenza during the week abayikubabikho be finalize no ward council ukuthi cha sizoya emphakathini sihamba neadministration iyosibekela ukusebenza kwawo depending ukuthi ikuphi okuyokhulunywa ngayo uma kube ku2 ngesonto ngenza umzekelo nje bazofika ngolesine ngo6 ebusuku akusiwona wonke umuntu ozokwazi ukufika kulowo mhlangano so ezinye ke ezeyingqinamba esihlangabezana nazo masithi sibuyela kubantu kuyobatshela ukuthi kwenzakalani ukungayitholi indawo lapho sithi masibhuka singayitholi makubiza umhlangano ubizwe ebusuku phakathi neviki. Yabo. Amahholo omphakathi njengoba ushilo. Kodwa into eyenzeka ngomhla ka 10 kuApril lapho okwakunomhlangano owabizwa umasipala ubizela ukuthi awuzokhuluma nabantu ekubeni mina wayenginikeza incwadi ethi ngomhla ka 13 umasipala uzoza azokhuluma nomphakathi nami ngizokhuluma nomphakathi. Kodwa vene ngalelo langa lomhla ka 10 wabiza umhlangano wawubiza ntambama ngo5 o'clock yethi abantu bakule wode ngiyona basobenga kube semsebenzini. Uyabona ke kwathi ngomhla ka 13 bavene balivala ihholo sawubamba umhlangano ngaphandle ngoba ingasekho into esizona amahholo ke nje ubusho awomphakathi. Kodwa kwesinye isikhathi phela ikhona into ukuthi omunye umuntu acabanga ukuthi uma engakunikeza ihholo ukunqinda amandla kodwa babuye babe nakho lokuthi hayi njengomhla ka 13 nje balivala ihholo bangasinikeza lona. Iyona nto ke ezizinkinga eyinkinga kakhulu kubona laba bantu ngoba izinto esifuna ukuyikhuluma nabantu asukwazi ukukhuluma nabantu besinishe indawo yokukhuluma specifically ngomhla ka 13 April balivala ihholo baze bathumela ngisho uCEO ukuthi akazocheck ukuthi ngempela siyalithola inihholo noma siyaqhubeka yini ukuthi sisebenzise ihholo siwumphakathi. So ihholo lomphakathi ofanele basinikeza lona ngesikhathi ofanele basinikeze ngaso mangabe ukuthi sifuna ukulisebenzisa. Mhlawumbe yes. Ukwenanela nje kulokho okushiwo ukhansela uGumede ukuphendula nje futhi umbuzo wakho ngokuphelele wokuthi thina subiza nomphakathi kuke kwanesikhathi la iCaucus yakwa EFF eke yabiza umphakathi yokwenza ama oversight ngoba ibona ukuthi awenzeki through iCommittee le oversight okuyi MPEC. So kungcono as iCaucus siyibiza umphakathi siyokwenza ama oversight. We did notify umkhandlu ukuthi iCaucus ye-EFF through uSpeaker ukuthi iCaucus ye-EFF ifuna ukuyokwenza i-oversight nomphakathi okuyi part of i-term of reference yawo amakhansela. Kulapho ke umunicipal manager amobilize i-law enforcement yasemkhandlwini ukuthi ithatha amakhansela nomphakathi ibakhiphele ngaphandle. So izo lezo ingqinamba ke sihlangabezana nazo masithi sifuna ukubuyela emphakathini siyowazisa ukuthi kwenzakalani. Yabo. Mhlambe uku-add nje lapho okunye. Lapho kuke kwaba khona uminister uMavimbela owakwafika lapha ya ekokwamsana bamvalela ihholo ezosebenza umsebenzi omkhulu ngendlela esimangaliso kunamaciko okwakufanele azoperforma athole ilokuzana ama stipend athize ukuthi bakwazi ukuthi baphile. Kodwa i-law enforcement ne-instruction eyiphuma kubaphathi bomkhandlu wagcina engazange alithole lelo thuba lokuthi abambe lo mhlangano. Lo mhlangano saze sawubambela ngaphandle nakhona sekunzima. Enye into engifuna ukuyiphawula lapha bafowethu lena ethi uyabona njengoba bekhuluma ngodaba lokuzana lwama motion angahlalile
uSpeaker ziningi izinto ezenzakalayo kulo mkhandlu ezenza ngendlela ukuthi iyasilimaza thina njengamakhansela akwi opposition. Uyabona nje enye into ehluphayo la ukuthi uyabona service provider abanikeza umsebenzi kulo masipala through SCM ngabo SCM. Kunenkinga ukuthi uma sebenikeze umsebenzi kwabona olokuzana abaphathi bagcina sebebanga bona labo service provider kusuka umsindo ukuthi bangelane bayazi ke bonke yini enza ukuthi abalwe sebebanga indaba service provider. O service provider balaka isikhathi esiningi uhlangana nabo komole uthi uyezwa athi service provider hey anisikhokheli ngani kulo masipala wenu ngoba thina kade saqala sisebenza yabo but asikhokheliwe imali zethu. Uzothola kuno service provider abaningi abasafarisha kulo masipala kodwa imali ibikhona benganikezwa kodwa kunabanye abanikezwa the first preference in terms of ukuthi bakhokhelwe. So uSpeaker lo muntu batho kusafanele akasukume asilekelele thina sengamakhansela azizwe izikhalo zethu azedlulise lapho fanele sidlulise khona. Njengoba ke wakhuluma nje ukhansela ulokuzana uMngomezulu ukhuluma ngokuthi babhale incwadi yabona eyilokhuzana beyiletha kwi-technical expert okusibukhuzwayo okhona la naye uSibu uyazama lokho akuzamayo kodwa akwanele ngoba kufanele aba-report laba bantu ukuthi abazenza izinto ngendlela ekahle. Njengoba sekukhulunywe ngamalokhuzana ngama-motions nathi siyifakile siyi-ANC amaningi ama-motions, UDM yafaka, EFF yawafaka ama-motions but ayikho neyodwa entertainwayo emotion la. Kodwa-ke ekugcineni kwakho konke sifuna abantu bazi basemtubatuba ukuthi asihlezi but sinabo. Kuke kwasuke uDungunyane nje la kwavela kwaxetshulwa izindlu zabantu zasuswa zonke lapha kwathiwa abasuke lento kuhlelwe idolobha kodwa the very same people bagcine futhi bebuyisela abantu khona lapha babesusa khona. Ungazi ke manje ukuthi babasuselana laba babasuselana khona eqaleni uma bezobuye futhi kwabona abaphathi bakamasipala bathengela abantu izinto ezithize bawababekela kuhle ukuthengela umuntu into kodwa ungadlali ngaye uyamsusa uyambeka uyamsusa uyambeka. Ezinye zezinto ezenza ukuthi si-opposition sikwazi ukuthi size la sizokhuluma lezi zinto ezifana nalezi. Ngiyabonga. Cha phela ujikelele uyena ophethe lapha. Uyabona uyena ophethe accounting officer uyena futhi onamandla onke njoba nje umasipala uphethwe inkatha nayo inkatha njoba sisho nje. So yonke into abayenzayo lapha bayenza nje elevelini ukuthi bayinkatha abafuna uku-entertain umuntu. Thina siyo-ANC o-EFF o-AIC o-independent o-UDM sifana nabantu nje abadlalayo futhi uyababona ngendlela abenzayo ukuthi hayi bathi hayi boze baqhothe laba ngeke baze bathole lutho kodwa abantu basemtubatuba akabe ikhulule bona kulento kule ngcindezi ababhekene na ngoba yibo abajika bathathela abantu babafaka ema-ofisini bese bayabakhohlwa ukuthi fanele babasebenzele. Ngiyabingelela kuwena ngibingelele nozakwethu ngibingelele nababukeli emakhaya. Akukho esingakuzami akukho nje esingakuzami sizame ngawo wonke amandla ukuveza ukuthi asikho happy kangakanani kulo mkhandlu but indlela abenza ngayo bayakusebenzisa ukuthi bona basemandleni. So sigcineke sesicindezeleka ngaleso simo ke asikho happy. Sifuna ukusho kubantu basemtuba ukuthi asijabulile nathi njengoba namhlanje sizelana sizovezela abantu basemtuba iqiniso ukuze belazi iqiniso ukuthi isimo sinjengoba sinjena nje ingoba umkhandlu uphethwe laba abantu abawuphethe. So basebenzisa amandla ngokuthi umkhandlu bawuphethe. Okunye sekudala sagcina ukuhlangana singamakhansela esiyohlangana kuphi sohlangana eChamber sihlangana kuZoom hayi ukuthi bantu basemtuba sidlala ioversight njengalama khansela engama opposite. Mina nje njengokuthunywa uAIC African Independent Congress siyadlala i-oversight kodwa amandla ethu ayagodlwa. Izinto eziningi siyazenza ama-resolution amaningi ayathathwa behind our backs. Ezinye izinto ziyazikhulunywe iningi lapha seyikhulunywa kuZoom akusahlangana sekukhulunywa kuZoom. Hayi ukuthi oversight asidlali bahlali basemtuba siyayidlala i-oversight ngoba iwona umsebenzi ekufanele ngabe siyawenza singamakhansela kodwa konke lokho bakushaya indiva. Angicabanga ukuthi khona into engalunga kuZoom. Bona into abayenzayo basebenzisa amandla ukuthi basemandleni bengasirecognize nje thina singamaqembu amancane. Mangalunga nje leso simo bese siyisa i-service delivery kubantu abantu basikhethe ngokusekuthemba ukuthi sizokwazi ukubamelela ezikhalazweni naseyidingweni zabo.
angadlalwa ngabantu. Ilokho nje esikhalazela kakhulu, asikho happy nathi singama opposition party. Yabonga. Siyafisa ukuthi njengamanje njengoba sisuka nje lana kube khona igqathu elihle esilithathayo eliyaphambili ukuze abantu baseMtuba bezosizakala. Kube ukuthi na lento eyenzakala la kulomasipala waseMtuba nezikhulu ezinkulu zikwazi ukuthi ingenelele ukuzilungiseke lento eyenzakala la eMtuba ngoba nathi singamakhansela asikho happy indlela ekwenzakala ngayo. Mhlambe kafushane nje mfowethu kulekelela udadewethu embuzweni obuzayo. Ours is very clear. Uspeaker ukhansela SJ Shezi akahlalise emotion esiyifakile ngoba inezizathu emotion efakiwe. So ke uspeaker SJ Shezi akahlalise emotion kulo leli viki leli before size sithathe inyathelo zokuthi simfake court. Ngoba icourt izobe ibhekene naye yedwa as an individual as a speaker of this council ngoba uyena uchairperson ophethe intambo ze council, uyena okwazi ukukhipha inotice ye council, uyena okwazi ukusayina iagenda ye council. So sithi ucouncil SJ Shezi akahlalisa emotion kwenzeke uhulumeni othandwa ngabantu noma uhulumeni wentando yeningi. So ke akenze okufanele, akenze into ahlale ifundiswa kaCocta. Hleze hamba ama trainings left and right and center but asiwaboni ama fruit alawo ma trainings. Kodwa usaqhubeka ngale yandlela yokuthi besebenzisa into ukuthi baphethe. So ke as opposition were very clear, asifuni ukuthi silokho siyalena le sizobhekana naye ngqo uspeaker akahlalise emotion efakiwe so lesizokwazi ukuthi abantu baseMtubatuba bethola service delivery ngendlela efanele. Mhlawumbe ukueda nje kuloko kushiwo ukhansela uShangase. Uyabona njengamanje nje uspeaker kuzofanele aqinisekise ukuthi kusukela manje wenza lokho esicelayo. Uyabona ayikho into ebhlungu njengento ethi ziningi esifisa zilunge eMtubatuba. Uyabona nje eqashweni kwabantu la eMtubatuba omunye umuntu uzalingeke ukuthi athi hey kusho ukuthi bebeqasha labantu baqasha izihlobo zabo ngendlela okwenzeka ngayo ngoba uzothothi kunabanye abantu ozobela ukubekhale njalo bethi thina sesinesikhathi sabakhona senza imisebenzi la sengama temporal employees kodwa ayikho into enze kuvele uma sekuqashwa vele ukuthatha abanye nje abantu abasha bafakwe lapho basho njalo abantu but ezinye zezinto lezo ukuthi before siqinisekise ufanele baqinisekise la kwamasipala ukuthi banikeza information correct. Siyayifuna information kwa corporate, siyayifuna information ethi akabe sitshele ngabantu asebeqashiwe nabantu nje abakwi payroll yalapha lokuzana eMtubatuba ngoba labo bantu abaqashiwe uzothothi abanye babo abantu abafikayo kuqashwa njalo la. Siyafisa ukuthi uma ulokuzane umasipala lo akwazi ukuthi asitshele nge-threshold ukuthi sesikuphi njengamanje ngoba singacabanga ukuthi sikude kabi ngoba kuqashwa sonke isikhathi kodwa abantu abaqashwayo abanye abaxoshwayo baxoshwa ngezathu ezilame izathu nje ezingekho nabo labo bantu asisho ukuthi umuntu mangabe egangela kangaxoshwa kodwa nakhona kufanele ke kubhekwe ukuthi kombe lo muntu lona yini ayenzile uqale nini ukuyenza. So ilezo zinto mhlambe esifisa ukuthi uspeaker akaqinisekise manje ukuthi akahlalisa emotion yethu because ziningi into esifuna ukuyi-addressa la ngaphakathi esingakwazi ukuyi-addressa sikude ngoba akekho umuntu osilalelayo. Kunye mfowethu ukuphendula umbuzo wakho ukuthi usifisa kwenzakaleni uspeaker aqikelela ukuthi uyayi-allowa i-MPEC ukuthi i-exercise its terms of reference okuyi-oversight so that ukusebenza ama-service delivery zoye ebantwini. So aqinisekisa ukuthi i-MPEC iyawa practice ama-terms of reference iyahlala because we have other instances where uma ngabe sekureportwa kwi-portfolio committee leya ka-corporate and the item of sitting of ama-portfolio committees lo mkhandlu unakho ukuthi umislead i-portfolio yakwa corporate ithi uMPEC uhlalile ubungakazi uzuhlala. Yilokho nje okunye sicela ukuthi uspeaker akwenze aqikelele ukuthi ikomiti la kwa MPEC liyayipractice i-oversight ngoba yilokho kuphela kuyoqikeleleka ngakho ukuthi service delivery eyiquality iyaye ebantwini. Ngibingelele abalaleli, ngibingelele abasakazi, ngibingelele nozakwethu. Lo khulumayo ukhansela wase Ward 7 uMantulu uTK Ntuli nguward councillor. Ngizokhulumela endabeni yokuthi i-service delivery
inkinga eMtubatuba. Abantu baseMtubatuba abangasibuki njengamakhansela ahlulekayo kuukuthi sihluleka lapha emkhandlweni. Siyawaletha ama report kodwa lama report awamukeleki ngoba uSpeaker wenza ngendlela yakhe uya interfere even kwi portfolio engihlala kuyo iportfolio yakwa technical. Le portfolio yona ebaluleke kakhulu njengoba nje ubona la ngemuva kwala iground leli selihlala iminyaka lakhiwe iminyaka e5 manje sesizophuma kwi term yethu laqala ngo2021 alipheli ama construction ayashintshana ngize ewadini yami iwadi yami yake yareportwa njenge wadi eyaba most affected ngesikhathi saka disaster. Kwangena imali ka disaster okwaku 9 million kodwa le mali mayisingena iwadi yami yazothola umgwaqo nje owodwa o1.993 yes kilometers kushuthi ikilometer awuqedi nano 2 kilometers kodwa kube kuyiwadi eyayi ireportwe ukuthi iaffecteke kakhulu ngesikhathi ka disaster. Ubone lokho ukuthi ke bayanqozula bese bofaka emawadini abo bosiza amakhansela abo ba prioritize kakhulu amakhansela abo lapha kulomkhandlu kusetshenzwa ngokweqembu abaphikiswa njengoba senizwile ukuthi abahlonishwa bathi sinenkinga ukuthi imhlangano ibizwa kuZoom sikwazi ukuthi silwele abantu kuZoom bakhombana bona bodwa. Sicela ukuthi uSpeaker asebenzele umphakathi ngoba silapha emkhandleni si represent abantu abasikhethayo ukuthi sizoba representa kube sithola iservice delivery abangayitholi. Ewadini yami nje iyodwa project naye approve ngo2021 iyodwa nje kwamanye amawadi kodwa ama project azaphindelela ngenxa ukuthi amawadi abo enkatha thina singatholi ngenxa ukuthi si opposition. Ilokho bengifuna ukudlulisa nje ukuthi abantu bangasho ukuthi igrader kufanele ngabe ine schedule sakhona technical kufanele ngabe udrafta schedules segrader kodwa igrader icontrol umama. Sesiqeda bafowethu ngifisa ukuthi ngithi mina ebantwini bonke nje baseMtubatuba sikhona sibamele sile caucus eka ANC AIC EFF UDM independent sibamela abantu sizolwa futhi kuze kuyoba sekugcineni ukuthi bakwazi ukuthola iservice delivery. So ke ngaleyo ndlela ke ngisho ukuthi ke asigcinileke la mesisuka la siyobhekana na umasipala na uSpeaker nabo bonke abantu abaphathelene noMtubatuba ukuze sibone ukuthi lento esiyifunayo iyenzeka. Asigcinile siyaqhubeka nokulwela usizi lomuntu omnyama lapha eMtubatuba ukuze bakhululeke bayeke ukuthi laba abantu abababeke lapha ngoba nakho beyinkatha bese becabanga ukuthi bazobenzela zonke izinto abayifunayo. Abayakhetha nabo bakhethana nabo bakhethana bebodwa nabo kodwa nje njengoba silasimile sile caucus siyaqhubeka nalento siqhubekayo siyolwa sinqamuka ikhanda silwela iservice delivery ebantwini baseMtubatuba.